Uyabona lo mnyango lo osemva kwami bekade kunqongoza izinto kazi lapha embili ezinhle kanjani zithi ezenkonzo engiyayilunguza lapha ngiyibona iphethe amaphepha abhala ukuthi angazi umbuso kanjani ngithi awu madoda ngihlala ngedwa madoda kuzinto okazi zithi zizekimi zingilethe ngihlala ngedwa ngithi mina ungadla ngathi yabona laba nami ngizobanikeza inkonzo ke lapha ngavele ngagumula nganqunu ngasala ngestudio yesele ngavula umnyango ngathi mina amen ngibakhomba emsamo ngithi haleluya babaleka abaqhasha bawoma lapha egcikeni ngathi ngiqinisile ngithi kini ningesabi ngokuba ngumfanekiso kaAdam engakabi nasono ababaleka bayophuma lapha egedini ngabamemeza ngathi ngiqinisile ngithi kini uNkulunkulu emdala umuntu ensimini wamshiye kulesi simo buyani sihlanganyele ndawonye babaleka ngabona hayi laba bakholwa abashuthi beyofuna umnikelo abakholwa labantu abasayifuni inkonzo futhi manje bona